asai dolwan 16 tak my finance commission hai 17 November 2025 sik asena ti hai death sentence ti punai ka hak hai kuma Saudi Arabia ko hai Indian Umrah pilgrimage bus accident su mai nai ka hak ko hai 16 finance commission rina president Drupadi Murmu ko hai kanutung report hai ti lau kan te mitung report hai tabui kang chot pigan ko hai 2026 April 1st punai korina March 31 2031 fau function su nge tuna sai mitung report kanutung recommendation kanutung suggestion ne tuna sai mitung report khonai me recommendation aju suggestion aju hai tabui kang chot pigan ko hai central tung paisa aju hai state count ti milam aju hai jan pa de milam hai dra magai India ko hai pisa kage nai ba me kwai any problem ta solve su milam hai magai any natural disaster pabigen ko ai tbui thia gai center in state kang sian ti kai ku cho tu milam hai kuma center central in tbui thia funds aju hai sinsu na state kang ti ku cho tu mai tung lam mitung suggestion goi hai tingkum pagu kang hai ta kai na bam puni the tu na sai ka new tung suggestion thai na mitung 16 finance commission hai thaurina kadai su dang chota pikan ko hai Dr. Arvind Panagaria rina kadai su tung the kamai rina kasyap lo mitung reports samitu milhong ko na mitung recommendation katung suggestion hai 2026 korina 31 phau hai piu khange tuna sai committee tai aniu thai ne merina atawai 16 finance commission summit boicho finance commission summit boicho Finance Commission hai constitutional body ye samikitu India mitung constitution rina me hai nine na date na kasyam lo mitung body ye article 280 bangko nai mitung e mitung finance commission nai mi hai center state kan hai khang hai tabui thiak paisa hai jan ko to ramete tabui thiak tax ka kha ko to ramete resources aju hai center na sinu mage state na sinu mage hai the ko bijem kurina kanai janji kang thaurina janji ku cho parliament na janji ku cho assembly na janji ku cho heite hai jausin na bam du khang rina metong finance commission hai nai tunge kaniurina janji kani de center na tabui resources sinsu na center na sen aju sinsu na state na tabui tax ka khani na center state kanai hai pisa janji mai resources janji mai lam ko kaphian ka jan bam du khang recommendation su bam dokang suggestion ti bam dokang ramitai kisiam khrai bam dokang rena finance commission nai to nge haina mage center rena state kangai pisa hai grant in aids pisa hai aju pakai puni panchayat khang bam no we municipality khang bam no we pisa aju hai kage na pakai bugen ko aju tikai ku to tme ti hai finance commission rena ram ka guai na decide su do nge kuma aneu thai ne me rena tabui su tina finance commission hai nai tung cho to began ko first go to India hai federalism follows way federal country samigi to India hai center ne rena semidong government amage unitary amage federal government de samigi to India center na bam tisini state kind of government by na separate by na power ni separate na kini de India hai center bango bamage center ni state bango bamage kanai hai separate power na de temi tongi da tigitu kachang kaling ko tho center na power gai na si hai ko bijeng kurina unitary ni de India tho federal ni de tuna sami nai tigitu constitution no pura federal de temi tong nai to tikitu ko goina study so begin ko India hai unitary plus federal samito ai thai de center re state le power by na kinu tung power by na to hai kuma power by me te boicho by samikyu India ko hai list se kathop nai me tung list te boi kang cho to begin ko hai state tuang subject by na log siam do khang union tung by na log siam do khang list kathop nai to number 1 to union list it list 1 to na kawe subject hai 97 9 asi khauti yai foreign affairs bam no way defense ko bam no way pisa ka siam bam no way banking bam no way kaza aju nai the haida center tung lam the knew sian pa kai na mai to boy su mai administration su na mini center na pa kai khangena ka ton ti hai lo ko siam ni khatorina khautorina lo ka siam khangena
ai kuma state list the boy chor began ko hai list 2 way kani wai subject 66 nai mi tung 66 nai mi tung list subject guai hai state rina lo ko siap ni tuang ka siap ni ka siap lo ni tuang kani wai administration is sin ni tuang si the boy chor began ko education bam the police bam the public order bam the public health bam the jau tiu importance su liang mi state ko bam na si tikitu dailiang mi to khudon bambo center ko bamina public health pe na importance we sian ni pe ge mi bam the public health ai ko police ko ni sian pe ge education ko ni sian pe ge bam the forest agriculture ku sin the state na sin do tong the ko ma akhare na concurrent risk samito state rina ni lok siap no union rina ni lok siap no samito center rina ni lok siap no to bochor begin ko education ko bame forest ko bame trade union ko bame ko marriage ko bame ko anu thai ne maria union list kang song hai state list no rina duty gai tu na sai kling do subject hai center no le gai dina si subject hai state ko wai sur me tong function tu sarin yam na tu tikitu resources sin me tu tax ka kha me tu ramete any natural resources bam noi tabui resources income go me bam noi loan ko bam noi tabui goi center na ka kai do sin the da sai na chen pe kai ni me to state din na si khoti hai india hai finance commission ne ka ge na dina competition khre na center re state ai paisa hai janji bang go do resources sin su me ko janji bang go do tax ka me ko janji bang go do gst ka kha me ko janji bang go do tu pu jang krina finance commission ne 1951 ko nai tu ngena ko me ge ti de center na lagai lang state na lagai lang state tu sian ha ju nai pha bam center tu sian ma resources ma ai ko ma gai me to any ka gan gai me ko to center na sin gai bam tan ne tu na sai na si center na aju wai sian sin ngam ngana state na sian ka tin na sin bam tan ta na me do state na rina tan gai kha public health zau tho education zau ri tho ramite any police zau ri tho tan ta na me to charin yam nai dong state hai tikitu resources aju paisa aju tax economy aju tho to boi chot begin ko center rina sin do hai ko bujang ko na finance commission nai bujang ko na ata hoi janji bam tong e center state pura ata tho pura janji na state kang hai san bo sing nge state dai hai san bo tax ka hak nge de me finance commission ram gu hai na ata do janji lo tong na ji hai de finance commission tong power sam ki finance commission mak pu began ku tho 1951 hu tho india independence phang bam sin ni mi tung hu to tho center state pai na conflicts nai nai do na ji state na pisa singai lang me gan nai kane kuma center na resources singai lang pu gan nai kane tax ka kha gai lang ramite income ma kani la gai lang revenue aju la gai lang function so mi to janji ngam ka ji state do function aju su khang nai sian do mak thau hai kuma center do function su khang aju nai pisa gwang ba mi to state na gwang gai hai ko mi dong balance su ngam mai dong ni sian gai lang na to tan do ka tin na tan do hai ju bam sian do ka tin na state ka khau ramite center de state dai pai ina janji ngam mak khe to bu jeng ko na finance commission rina ram gua hina ai gwai da janji na ata wai ram gwai na no bam tu nge balance bam tu nge hai te finance commission nai me ke ge nai me sam kyu ka khan jaw ne asi what does apply police land revenue agriculture forest ka gwai na ai gai to state in hin na important suliang me chengdui market local government aju hai gai to state in sin na ta ka me gai gutai paisa gwa mi to katin na bam center na sin gai tikitu ataw to pura perfect di the finance commission nai putang pura perfect di se sam ki di the ataw to chap charan jan ji the hai kuma asai down 16 finance commission ko wai pai na ka ge nai mi to kalai got mi to su ko tong the kuma center na tax hai phau su ni na de tamai tung chen sang sek nai ka tong nge asai daw ran hai mi ai function chu na mi ataw su mang ge de 16 finance commission ri tho recommendation pai na su rau the hai kum pa su ka april 1 2026 kurina march 31 2031 phau ai function su khang ri na recommendation ngwai na loi the suggestion ngwai na loi the rules sap loi the
ฟังก์ชันสุขภาพพันเทกุน2026 April 1ไม่ตรงรีพอร์ตใส่ดริปตีมรมูอันเดียวตรง President ก็ได้ให้สมิธสุรากันเทไม่กว่านั้นแต่ถึงกูเดจะรอไม่กันไต